Ngiyanibingelela abathandi bomculo wamaskandi lo ubingelelayo umlabalaba wakhumalo odabuka endaweni yasemahlabathini waceza esidakeni esigodi. Ngithi anginethulele na umsebenzi wonyaka ka-2025 enginethemba lokuthi uzonijabulisa, enginethemba lokuthi nizothi niyadla nemaholidini uzobe uniphethe kahle. Ngenza kwethu ngicela isupport yenu nothando lwenu kukhulu kakhulu enihlezi nikwenza kimi. Kuyababazeka ngihluleka ngisho nokubonga, amazwi agcine ngiphelela, kodwa ngiyafisa ukuthi ninginikeze isupport, niqhubeke nokungisupporta. Isupport yenu yangonyaka uphelile ibe enkulu kakhulu, ngiyafisa nakulo nyaka futhi niphinde nengeze futhi kube kukhulu kakhulu. I-album le izophuma nge-11 zika-April ngo-2025. Ngibonga kakhulu ngenza kwethu. Samingutuluka manxeba yilikanti wesitha samingutuluka manxeba yilikanti wesitha samingutuluka manxeba awubuka le monte ngihamba ngayo wesitha samingutuluka manxeba awubuka lo muntu esengithandana naye wesitha samingutuluka manxeba awubuka le monte ngihamba ngayo wesitha samingutuluka manxeba wesitha samingutuluka manxeba yilika wesitha samingutuluka manxeba wesitha samingutuluka manxeba yilika wesitha samingutuluka manxeba awubuka le monte ngihamba ngayo wesitha samingutuluka manxeba wesitha samingutuluka manxeba yilika yengicela ungathathi ngenhliziyo sitha sami yengicela ungathathi ngenhliziyo sitha sami uyabona la ngikhona ngenziwe kuwe sitha sami ngingabala
shonela washathu hlangelele sithasani yengicela ungathathi ngenhliziyo yengicela ungathathi ngenhliziyo uyabona la ngikhona ngenziwe nguwe uyabona la ngikhona ngenziwe nguwe uyabona la ngikhona ngenziwe nguwe ithi ngixoxele wesithasana ithi ngixoxele wesithasana ithi ngixoxele wesithasana ithi ngixoxele wesithasana ithi Hola,